أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಕೀರ್ತಿ ಕುರಾನ್ಗೆ ಬಗರಾ ಸೂರತ್ ಉಸ್ತೇಗ ಹಜ್ದಿಹ ದೇವನ ಆಯತು ಹಿರಿಗಂಬಿರೆ ಅವನು ಗವಾಹ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುರಾನ್ಗೆ ಆಯತ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಳುತಕುನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಹದ್ರತುಂ ಆಯಸಾವಾ ಮತಿರಿಮಾಯ ಹುಕುಂ ತಕ ವಅಜಾ ನಸೀಹತ ಇರ್ಷಾದತ ಮಿ ಫಿಲಾವತ ಹಕಿ ಇಬ್ರ ಶಕ್ಕನ್ನೆ ಗೊತುಗಾ Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam proga ikleifawa mativerimai filal tahki deenuge emme mativerimai usulta mi arunumen ahamvi adaki mi arunumen qabul kuramvi wahar tahki mi ayat arunumen amal tarunumen sida kuramvi kirtan Quran ma Allah subhanahu wa ta'ala ಬಾವಲವ್ವ ಭವನಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಹಿದಾಯತೆ ಜಗತುಗ ತೆದ್ಮಗೆ ಜಗತುಗ ಅಳುತಕುನ್ನ ದುನಿಯಾ ಆಖಿರತುಗ ಮಂಫಾಯ ಜಗತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕುರ್ಆನ್ ಬಾವಲವ್ವಿ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಹುರಿಹ ಆಯ್ತ ಹಕೀವಸ್ ಇಅಜಾಜ್ ಕುರಿಫ ಆಯ್ತ ನಿಬಹಿ ಮುಳಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯಗೆ ಜಾತುಗ ಮುಅಜಿಜಾ ಮಿರೇಗೆ ಫಿಲಾವಳುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ إله ورتكن دبابا إرشاد ندوسوا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا نداء كريم بس إم فريهم نداء كيل مرمداوني إمامي بيستكن الله كحضرة عيسى ونداء الله ورتكن الله إله إمامي ورتكن قوال بوني. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان وجم استقلنے کیرتم قرآن بندن یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین کفروا اے میستقلنے اے کافر وجم استقلنے یا اہل الكتاب فتدع الورنے اللہ سبحانہ وتعالی എമ്മെ മത്തിയൊരുമായി ഗോവാലും ഗോവാലപ്പൻ ഇലാഹ ഈമാവി മോമിൻ അളന്ന യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഏ ഈമാൻ വിജമീസ്തകുന്നേ
migota goalebe komme faharabu e goalebe ma algunge kam faitalun hulwalin jihe Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum kom fada matirma irsadito yangawani ya ayyuhalladhina amanu e imam jamiistakunnebe kulu min tayyibati ma razaqnakum kulu min tayyibati ma razaqnakum yawamihunna rizquge gotugati ma Allah subhanahu wa ta'ala devvi rangalu takidin yawamihun khayba ulesh evima kulu min tayyibati ma razaqnakum yawamihun devvi rangalu takidin yawamihun khayba ulesh ebe shakkenne gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi bimuga insan labbawa insan labbenuwan emmeha rizqu insanunge ma'ishat emiye diruma benuwan huriha icce Allah subhanahu wa ta'ala mi bimuga lebbe Allah subhanahu wa ta'ala bimuga lebbe takati teren halal takicca haram takati Allah wani bayan kodabba Mistakun khayba ulwi kissa manawagan nabi takati Allah wani bayan kodabba Allah subhanahu wa ta'ala galunnan Allah subhanahu wa ta'ala halal rangal takati hudda korabba itakati khayba ulwan Allah subhanahu wa ta'ala amru korabba wani kirtimai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis pasutenge gotuga halal rangal takati khayba ule mi hunge dua Allah hijab korabwani halal rangal takati khayba ule mi hunge alukan Allah qabul korabwani embi ma timage hasanaluga teriya haram takati ge teriyin kitamme kuda minwar bes etere kolli ujje kamga wa nama korabbodu massalengi den e kewunu ecce timage leyab badaluwegen digadi emima hasanaluga hinga leyang ege asaro edani dima fahoga alukan tetap bes qabulu manawe dua ijab manawe gende emima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfan gamateri sahabi bekalaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisu qurbi tiba farikwa tagati halal rangal tagati kamga hadash tiba begindane dua ijabawa mi kamga halal rangal tagati kayaba hadash dua ijabawa mi kamga tiba begindane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfan ummat gami hunna dera gotebu makan edi wada nugannawan ehme nabiyya sallallahu alaihi wasallam algunu minna mikam gaws waragina irsad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debba faibahu emma Allah taala miyangawani kulu min tayyibati ma razaqnakum embima Allah hadratum asami irsad alum balah kam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala gartakunna Allah lebih halal takiti kaya masmaha mihigita halal takiti ega iturum falamadi ke bawit tahutere Allah subhanahu wa ta'ala gartakunna hudda korabba harangal takiti Allah subhanahu wa ta'ala buyuma lebih takiti ketere ga similigam warangal takiti kaya hetumang Allah subhanahu wa ta'ala mianggawani Hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala debbawa rizqaki warabbud ni'matingi warabbud ni'matingi Allah debbawa rizqu hindu polakan Allah fahattawa lebyas emana probyas den kihinat alunna rizqu libeni kihinat alunge padha hunu ka alun filwa lani mai Allah subhanahu wa ta'ala ga ipluga alumenge rizqu wani ilah ga iplu alumenge muli diri ulum wani alumenge maru wani ilah ga ipluga dunia ga ulna benu wa huriha icce Allah subhanahu wa ta'ala ga ipluga Allah labwa wani ehbima ilahu
mimbar kurabwa warakang ila subhanahu wa ta'ala altakun nang ibasawani ini umata jehe syukru kura adi ni umait dewa faratun anggawa gotah almeng ini umait tahoga benong ko dunia garangal ngulen jeheni emma kaywa hedumuga halal rangal takhedi kaywa heduma Allah subhanahu wa ta'ala mianggawa adi etaketi kaywa hedumuga almeng bahatan je adab take Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan करते बाबा kaya वो hedumga bahatan je khas adab take bes nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan करते बाबा ego tum almen icce kanama kam firun bismiki umara kanatum ke umara almenna imme kari faratum ke umma nabiya sallallahu alaihi wasallam irsyad te baabah adi kani umaffahuga was doa kurma Allah hamdu kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irsyad mikang kau mi ham gen dani Allah dewa rizuge matwiri kama maika rizugu libigai faratun rizugu debbi farada syukur ada kurma ki rizugu itu prabawane kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadek fanu ummat kami honnang irsyad deboni Allah dewa rizuku tima beenum qurahidu Allah hamdu qurare syukur qurare alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah alhamdulillahilladzi at'amani hadha mira mikait kor debbi ilaha hamdu kurame alhamdulillah alladhi at'amani hadha Allah hamdu kurame ilaha ki miram mikait kor debbi ilahe warazaqanihi adi ilah mira rizqu debbi min ghairi hawlin minni wala quwwah mira ge iblis ar barangiti almenge besar bar Allah subhanahu wa ta'ala rizq Allah debbo embima timage eter hatta risuga bimware wasalwa komme waqtaki ebbe sakkinne kotuga bodu begunwa ni'matin ini amai debi kammacam Allah subhanahu wa ta'ala hadrata hamdu ko syukur quranja adi bihi ke farat timam ecel libunas Allah debi ecel edebumang Allah sawabeng edebi meduri ke kotuga emi ha edebi Ima Allah hadrat doa Quran je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis basuga asa miham kutima ka itu kol din kam ga ya doa Quran Allahumma at'im man at'amana wasdiq man sagana waj'alna minal muslimin hadwa gingro wa ila ahramna ka itu kol de miha kan de bande aharnam ni buin debi farada iballah subhanahu wa ta'ala hadratan ena buin debande adi alaminni muslimun kamga labbande yani kamballawa kayum terega asa mi irshad ka halad rangal tagatin kayba hadasha adi kayba hedumuga singulanje khas muhim adab take mi adi mi gaitum awmina doktorun debwa irsyad tabsuruhuri ichka nama hafaya nangala kewumang irsyad debwa fawe adi bandu fura nukewuma bizamanu doktorun mi debwa irsyad ki haqiqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga asaw irsyad tambi adam gudariya enage banda fura nuba khamwar furain nule Adam ke dariya kohena ke banda pura nuba khamwar mikini ichi alang dingro ichi sejita ichi embi ma Adam ke dariya kohena ke banda pura nuba khamwar furain nule kummeh ena ke maabada teda bahattang ena behinu ichi kamga wanama dadi kuda itu kulahu ena futene dadi kuda itu kulahu ena futene kuda suwa kulahu ena futene Embi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irsyad bani kaywa hedumuga bandu
timba bahadash enaga maida ei kevumak timba kola ibba boyumak timba kola ibba nevalumak timba kola ibba salami sihhadiga miha hurumattaka wara muhimmu irsaatake nabawi sunnatuga asami wali mi irsaataka khilafan alumen kanta kurima alumen nang ekamge gellun tam mi kurmati wegandani ehem wima Allah subhanahu wa ta'ala insan nabben wa rizqu emi honna devwa fawali alhamdulillah e rizqu Allah komme makhluqa hedde komme makhluqa Allah rizqu labwa fawali وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها بمغا بس دري اتنوي اتك رزق الله بحضرة الله هم اتك بس رزق الله ونجبا هذا من إنسان نخيو رمضان ويسنو بدي الله دبوا فوني بما رزق الله دبوا رزق بين القرآن كأبو حداي رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حاشنا جل نواغتا كأبو هدوما أدي تمار رزق اللي بكم وقت الله الدعاء كرما إلى سبحانه وتعالى حضرة حمد والشكر كرما دميه كفرات اللي بمن كم قال الله دميه اللي بمن الله سوف كم قال مدور فراي بما ما الله سبحانه وتعالى سبب مدوي كرم فرات الرستوا قدنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد الوافر آدم ينقوني واشكروا لله أدي الله الشكر قراشه رزق نيومي الله هذا لبنو كمتكا إله الشكر قراشه आदम को दरिन नकी और शुक्र करूं मत पाए अल्लाह ताला की कुरान का वही कुरान गवाह भवे वगलीलुम मिन इबादियश शकूर तिम अल्लाह गढ़ता हूं पर शुक्र कुरामी हूं वरम मदे तिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला गढ़ता हूं बितरेगा हकीकतगा syukur kurmaki ni umai devi faratoge matiweri kamatima itraf timaga nikameti kamatima itraf embima tima niumat libehi syukur kura ganga wana mailur midarwani emi hamdeka manullah subhanahu wa taala warabboda logode kannawa warab bodang Allah subhanahu wa ta'ala lord gannawa nami hamdeke adi emi haka itu koddebba syukur kurmakum gellumenni syukur kurmaki itu wa kami Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basuga asawani la in syakartum la azidannakum hama karon tiban syukur ko fikam gawanama la azidannakum hamakahum timar salange tiyabami honnan itru koddwa hashime bima waskuru lillahi tiyabami hum Allah syukur qurash in kuntum iyyahu ta'budun tiyabami humni hamaykan ilah ngalakon quraba hukam gawan tiyabami hunni hamayakani ilah ngalakun quraba hukam gawanama tiyabami kuranje orang muhimmu kamekei ilah tiyabami devani umaitaka syukuru irunne tiyabami hunnan adius ilah itu koddebawana komme ni'mataki ya meduga swal wenecce tima කාංගින්න ඉච්චකුන් වෙට්ටේ දාදි කුඩ ෆොකෙග්ගෙ මින්වර එවස් කුඩ ඉච්චෙගෙ ගොතුගා නොදෙතිවශ එමින්වර මුලිබේ දුවහිබ්බ සතුවදා ඒ කුඩ මින්වර තිමා බේනුවා දුවහිබ්බ සතුවදා එහෙම් වීමා ඒ යස් කුඩ ඉච්චකම් ගා නොදෙතිවශ Allah subhanahu wa ta'ala wa kum min ni'matika agu wasan kuranjihe ini umataka dewa haqqu gadar denjihe
ini umataka syukur kurang mana hagu dua syukur kurang je Allah subhanahu wa ta'ala giyamidduhun ni umaittakamidu suwal kurabwane kanggawa fawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikawang irsad debwa fawe kirtung Qur'an ge takasur surat Allah subhanahu wa ta'ala wahyi kurabwa anggawa fawe summa latus'alunna yawma idin anin na'im dan qiyai mahsyuduhum ni'umaittakam suwalwen qiyai mahsyuduhum ni'umaittakam suwalwen Allah subhanahu wa ta'ala imtihan kurumattaka bay faharu waran nikamati hal gole mi hunna bes kulliya kan Allah subhanahu wa ta'ala waskan dibba emi hunna tanawaskan debba hikamga wa nama kuriga halatu emi hun handang horeto kuring emi hun ulun halatu emi handang horeto imtihan karumattaka emi hunna kon kahala badarittu annani kulliyaka faqiru halatuka tibba tanawas halatu ila subhanahu wa ta'ala emi hun gendawa hikamga wa nama kon kahala badarittu emi hunna nganni emi hunga ulumang annani kon kahala badal taketto emi hunga alakanta takak kon kahala badal taketto annani edemme tangole nikamati haru insana ka jehijje kamga wanama hedde faran handamo ilaha ena आदेश दन्नवारे गिना दन्नवाद गिना एक एहुरी हालतुं कुल्लियकं अल्लाह सुब्हानहु व तआला तनवस रंगलु हालतं नेना गिंदवा हुकम गावानो कुल्लियक इहु उळुनु कोई हंदानतिगिंदे इहु उळुनु कोई हंदानतिगिंदे अदि एनय शैताना एनगे कंकं जीनत्तरि कोद्दे एनय एलिवुनु तनवस कमकी एनगे मसक्कं गई एनगे मसक्कं गई हिद्दे फराय मतिवस बाय फहर में हूँ हंदानतिगिंदे एमी होना तियाग kan तनवस kan अन्ना दें हम कुल्लिय kan अनका सल्लल्लाहु सुब्हानहु व तआला इम्तिहान कट्टगा इदबी तनवस kan हिंदू कोड़ा को एमी होना को देविगन दिमो होगा गेंदवा कुरीगा हालत बदल कर बीमा अनका एमी हम अलोकन दत्तका खैरिवे दुआ कुमा आदेश दिनो अल्लाह का आदेश दिनो गिनावे गिनते इंसानों के तोबियत का होना कंदत तम्मी Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'an ga waragina ittahu insana ge mi tobiyatu ga wah katabu Allah subhanahu wa ta'ala bayan korte pafawe embima ya ayyuhalladhina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun imam jamistakunne wa tibami hunna Allah subhanahu wa ta'ala yang kau tibami hunnati ma Allah subhanahu wa ta'ala rizqu qadar bi halal kating kaaba wa yashhadu Allah subhanahu wa ta'ala syukru qurah tibami in kuntum iyyahu ta'budun tibami hunni hama ekani ila subhanahu wa ta'ala hadrata alukan ada qura ba hukam gawa Allah dawah ni'mat tagina kuna adi agu matiwari Allah dawah ni'maitahuga agu matiwari e ni'maitaka alaya kiyene ikkenni e ni'maitahuga agu gunewene gotel besle misala Allah dawah mira hissuta mi tantanga wikkam hunna ikkesnu hamuga amus fenuma ibuma ihsas taka हार बुढ़े नियमित के मेरे हिंदू पढ़ा को बस मीन नियमित को मीहा महरूम वज्जना मीगनी ये नियमित के बड़ों का नहीं है किया बड़ों नियमित कम भी अब उन्हें के दातेगा रिसालीमा एलिबे वेना के को कंफर्टुगा रिसालीमा लोदा तदवलीमा मी नियमित के बड़ों का नहीं भाई हसास लगते सुभान अल्लाह एम बीमा Allah dawah wa ni'maita warang agu bodo ni'maita ni man Allah dawah ni'maita abada abadu syukur ukuran je ni'maita gunan uluna sallallahu alaihi nugune tiaba mi gunan uluna sewana kamen ni'maita ke nugune
misal awam miha ku dunia adu om ferigen awam tere miha ku sali sahar onden dunia gaule yiro e sali sahar Allah ena devini umay takine agu Quran ki subhanallah kine agu Quran kine ke hisab tan adana awam dunia ga mi dibuno fena dunia sali sahar onden miha ga dibuno oksijena fena ena ayam mi dibuno lidi ga lazzata subhanallah mihin gosballa ena khaaweni kurgan ena ngelimu ufataka daringe ni'mata ilmu ga ni'mati mi abu Quran mi subhanallah salih narukam wissakan harabiyas kinen mi umay to agu wasan Quran king agu ko kanta Quran nupur wene ko terus ehem Allah taala ngoni wa in ta'uddu ni'matallahi tiaban Allah ga ni'mat tagunan mulunas wa in ta'uddu ni'matallahi dabni umaita ni'mataka fa ni'matan min gunan tiba muslatu suha yadat bukurben iwana kam tiba guna dud bukurben ya brama gina ini umaita ma gina ya bima hada bodat ni umaita ke tiba subhanallah min umaita devvi kam majja alumen ada quran je kam syukur Allah Allah syukur kurumaki Allah hingga bertelang lagi dunia garo dinu garo kan tetakafarawat ribu haram kurabwa nahi kurabwa himmeha kan tetakundur ribu huriha wa kutiga ilah rusna wa hadu makru ilah subhanahu wa ta'ala mana kurabwa fa itik kevidanati bovidanati biru itu Allah subhanahu wa ta'ala yang miyong huriha ni umay tetiabanati Allah bima halal ketika wahada halal ketika wahada timang Allah subhanahu wa ta'ala hadrata tiaba bihum suku Qur'an dem ballawa halat miha kan atwadan haram ikkan je halat bis atwadan ifada halat atwadiya den ikkar kan je he goibes meti bayan kurtuba innama harrama alaikum hama karun tiaba mi gumajja haram kurun kan kahawari al maitata mulatakiti Allah ni haram kurba mulatakiti khati nudanis marwijje kando maha gofula gefijawa kando maha gofula dengan khatinan je sunu eggam ga mule meha takiti khati mulai secem marwajia wai mulai cengge maskeong hudden mulai takiti kuni ufah mulai takiti innama harrama alaikul maitata tiaba min haram kore juga muahan kahari mulai takiti waddam adille lewas haram walahumul khinzir urmas haram wama uhilla bihi li ghairillah adi budutaka nangganabi katidata kiti arunu ngecek katidanya bismillah Allah kurkiami katidani Allah bismillah Allah akbar wassalatu wassalamu ala rasulillah ekamagu Allah ta'ala menyanggawani wama uhilla bihi li ghairillah Allahumma faraitan nanggani katila takit la tayawuzza yakatit nadurugune katila takit budutaka katila takit adi emihung ilahung kamga balai kiti mismihu emihung genamga katila takit eta kiti nukang Allah menyanggawani eta kiti keung huntai luana Allah subhanahu wa ta'ala eta kiti keum yoni mana parapah wama uhilla bihi li ghairillah imma haram kurun kan kahawari mulata kecca lea urumaha Allah subhanahu wa ta'ala gismu fiwa ehem faraita katilewe takit mita ketika bahada ilwa
Demian gawani faman turra ghaira baghin wala aadin fala isma alayhi. Majburi halataka hingajje miha. Banduhagen gos Qur'an kamni. Kaane ebbesittin halal wittinne fenna. Enaga Qur'an mutti kurumattaka ena fennam yutikang haram. Misalkan urumas. Nuni Allah subhanahu wa ta'ala nun faraid gandi katilah rutti miri misalkan. Ifada halatin meduri vijje mihawas enaga Qur'an salame kurumattaka Allah miyan gawani eccekanama ghaira baghin wala aadin. Ena madukiumakan ekayagen nuane. Kiriya banduha hunukan filala wala Qur'ana goswana hiwane banduha gos. Embiya banduha hunukan kiriya filala wala eccekayage. Haram eccekan jehijja halatin atujjena gos migotake tantan politi. Fala isma alayhi emiha kanate besfafe. Ifada halatin meduri wen haram ecce misala kam nikah. Ehem vidyane te besfafe. Eko miyadon nam fennani ulah tanawah gole bius. Haram ecce kae hin hamin mecce. Ulah tanawah gole bius miyadon fennani haram kummas kota ko baje kummas ecce go. Subhanallah. Emihun nang hama emihun ke diri ulumang intihaya diri ulumang teranglah hama jasada emihun nang pohori dari ayat. Faya saya pohori ni umat tengge pohori wasiat tengge pohori. Ya ekwas adiwas sama kummis kada khiyanat bilagin kummis kota kum lari kolem hodan lehin hamin. Cuma kiha bodakan efada emihun faafiri wana doa. Kiha bodaka faafiri wana. Allah kiha ruhudi nugannawa amalakawan halal ranggal takiti kaiba hidmang yang gawani adi Allah syukur kurang yang gawani adi haram kurang bayat Islam din Allah taala bayan koddewa faywani adi Allah subhanahu wa taala yang gawani manuha hunu kam bodowegos haram icce kalan jehijja halati kawes Manufura mutiwa orang kuda itu kuda kaya nama kundete faafe ni na kacca timang Allah apa ehem bima koba to mihududum berwa mihaga hukumati ena iki bandoha badajje wa mi hennu bandoha honu kamigge hori mi hennu enage laariya icce bori wasiiletten hori mudai bori ekam agos lolakan ninjen nada hitakan hingga majhum nada haram kotakun kummasicchen hodalai juwa kola dangitchen hodalai hari vikkan ichen hodalai mastuwa itu kola vikkan ichen hodalai subhanallah menyakar iswate ding ichen hodalai yang gosbaya wa tammi ehme mi koi kutum mi hoda amdani Etakiti kaya gua hedumaki Allah hadratu kihan mubakam bodogam wana amalekkan kirt Qur'an gami ayatun ebainge mufassirun daro kirt Qur'an gami ayatun ebainge Allah hadratu kiha bodogam ngai Allah kiya rohidin gannawana kamekkan ngai kiha ta kunta mujhene kamekkan Allah subhanahu wa taala ilahuge fadlawanta berikamu ena alhamdulillah Rizuku tanah waspada berapa? Den kiek kurang ena khianat teriwa. Kiek kurang ena haram berikutun faisa hoda amdani hoda. Ema dunia golwen halal ranggal magu Allah mihaka dekke umaffar. Ema gung higagan ranggal batuga swaruga deven gobba haram berikutun gadi wasicci hoda. Ena emaguta hoda masake kura kanu banya hadaha moya mihike ena semua. Hadaha moya mihike ena. Ema ewa haka kirtu Quran billah mi bayan kortu. Inna Allah ghafurur rahim.
हम करन अल्लाह सुब्हानहु व तआलाई हम करन अल्लाह सुब्हानहु व तआलाई gina fa'fussawa rahimun terus keadaan gina fa'fussawa rahimun terus keadaan embima haram takatiwas mudda halatin ibade ei darurat miha kulimatibu miha gafrania murakkale wa kala halatin ina kulimatibu ifada halit tahqi enan Allah manakurabi kandatta suddawa halingai embima kiriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifada halat meduri begem menuwi tima Allah manakuri vicce kayabo eno hedumang irasad bana de gota kayabo hada bagutu tima ngatu vicce kamga wes kiriti Qur'anuga mi anggawa hawa gota badoha hunukan filawara echege benu kolle jene badoke uma kanma embima mi kiriti Qur'anuga bagara suratuge sateka hajdiha devana ayata timmana ay mitanna wade bagara maafuro bagara suratuge sateka hajdiha devana ayata timma itu demian goni innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون همكرون وانهنا قراميهم فرواميهم حقيقة هامن قراميهم كم كدو ما أنزل الله من الكتاب الله باوا لبي فتوغا الله باوا لبي تكدي إبهي توراة إنجيلوغا الله سبحانه وتعالى بيان قربوا فاوا إله النبي صلى الله عليه وسلم الصفة فلتب وانهنا قرامي الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن غوني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم emi honnan enge bahi yahudi innan nasara innan enge ei Allah Rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan emi honge daring enge fadai emi honge daring emi honnan enge fadai emi honnan enge emi honge fotuga Taurata Injiluga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sifafulutan asa hori gota aharmennan e fenna bekalaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ekos ei ekale gfanu nun kama tiyommenge foifoduga sifa kurifa bekalen nunemi subhanallah embe efadami hunna be Allah hangawani Allahumma karram Allah bawa lebih takati wanghana qurami ingi hore etakati forwami fotoga wayastaruna bihi samanan qalila aji duniyawi dari kuda faida limattaka libagatumattaka emi hunge takati wikkami hadani subhanallah etakati duniyawi faida kattaka haggu forwagen ei ekade gafan nun kamabbune kuda faida wagoti ufalil libagatumattaka ekangan emi hunge kurani ehme jekam gawan Allah taala anggawani ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar egota dari kuda duniyawi faida emi honge hoda faida e naraka ga alifani ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar emi hon kayaba egotung emi hon kayaba hada icche emi hon ge badang edani naraka ga alifam fiyawa dewana icche nune
hummes bayaku hinghama jassan emi honge atung eti kolen libetiwe emi hong hinghama jassan Allah subhanahu wa ta'ala ge hukumta wanghana deenugawa haggugoy forwa deenugawa haggugoy forwa deenugawa hukumta forwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sibapultan ingen huri irwas esi kedek fan ge sibapultan mung kamabula bayakumi hon russan emi hon atun daadi kuda kuda iti kuda dibigatu mattaka bayakumi hon pura mi baawte kantatta Allah taala engoni emi honge banda naraka galifam fijawa devana ikkenune yana subhanallah ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah efadami hunna qiyamid duma Allah baswahin prabhawan qiyamid hoga efadami hunna Allah subhanahu wa ta'ala baswahin prabhawan wala yuzakkihim adiyamihum tahirun prabhawan walahum adabun alim adi qiyamid efadami hunna wendeni azab hotte qiyamid hoga ebi hunna warab wendeni azab qiyamid hoga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga ebi hunna bima kirtan Quran ge miayatan dibe waragina filawatan de bohol waragina irsatahum tekdifayatan innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab hamakan warun Allah ge fotuga ilah bawa lebih takati wanghana qurami haggu forwami mi haggu deke birum misalaka miha gunafana iccakattaka birum Allah fotugawa haggu forwani nuni duniyawi gotum iccen hodu mattaka miha ko russam wegen Allah subhanahu wa ta'ala ge fotuga ilah bawa lebbi aslu haqiqatta forwani adi ilah nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sifafulta kurim bawa foitta hoga bayan koddifa hori hirwas e foitta hoga hoyorne ekankan ege irwas ei ekane ge fan mun kamabunani egul kutum forwani embe Allah subhanahu wa ta'ala engawani wayashtaruna bihi samanan qalila ein kuda kuda agike emi honge samanan qalila kuda kuda agike elibi gandani emi wayashtaruna bihi samanan qalila ema kuda kuda agakan e ganelani subhanallah ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ekankan koggen elibe faada ei emi hunde bandang ala uda narakaya galifam fiyawa devana ikken nune ha waiduge basful noti asa iha bodakan alumen Allah ge engemuntaka theduwari wanje hena kam yengeri iha bodakan Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum asawa hukume kame alumen enum botaka buna vidanate iha bodaka birugannen jekan ebenge miayatum subhanallah dadi kuda kuda minwar bis Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddebi gota khilaf buna vidanati birugannen je minwar kiritum Quran ga miayatum warogadam yoti insar narakaya alifankan egota miha qura amalakun libe icce tima e ka keun ei narakaya alifankan Allah subhanallah ifadami hunna Allah ga rahmatan bainum wa Allah baswahin qurba ifadami hunna Allah baswahin qurba qiyamit wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wala yusakkihim adimi hunna katuhiru kamenne ilahu rahmatan walahum azabun alim emi hunna wendeni azab narakaga wendeni azabigga giyay mahshur doga emi huwa emi ma mirege mi filawa wenna libigendia materi mai rusat takabbalayo halal takati kaiwa heduma Allah taala ingewi Allah debani amaitaka syukur kuruma niumata syukur kuruma ki niumai ituru gendana kamekkan Allah debba fawa niumaitta guna adat nupravenekan
Iyi insana kan ikut ke sekolah tanah kemana kami nunggang ini ngamaita kuna ada tukum aku kan tetap kurang. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mistakun nattaka mulat kecca liya ur maha Allah fiyawahi faraid ganti katlewe taketi kai bo hedum haram kurbikan doruri halatat bosken komne haram biccekan jimi haus badu furana mukti kollewe warakkan ei ngeccekan hedi. Dengan Allah bawa lebih Allah hukum furta Allah ge wahyi bas furta Allah hadratun nas wa haqiqatan furwa mihu wa mahana qramihum yabik kutun mihun libigan mati faidai mihun ge badan mihun ala naraka ka difahan Allah andoni fata mihun nagiya mahsyur toga bas wahyi nu prabawana kan rahmatu ge beddo kum ballaw de bannawana kan ifada mihum tohir muqrabbana kan narakaya ke wenya asab mihum Allah lakwani man Allah subhanahu wa ta'ala iba Allah subhanahu wa ta'ala kalam fu ngani kalam pura ikbata amal pura bahkam galaman labbar Allah kalam fu aduha Allah kalam fu gawa hukum ta ikbata amal pura bahkam galaman labbar subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.